Konnera tayo kalata dino magano lo galatilo. Magano tiyo konne barra lubbote heenne taggete barra la namora asionkew maganu hegege galatamo sidamu daga hawalla geditini amurati bateemmo konni barra la ate mannu inta create naake wahare qarra la egada dola dinu gawajena lo reti bateehu wolqatenni taalamayk diiniledo beellame gowas muramay angas muramay qaysi darame bae ودنا سنو صورة ما جيش شارروت جدوت جيشيو كونه كدوت جاشوت شارر ما كيشي قد إنساني سائل منا ستدري جدونه وما كتيو موسي جاشها قوسوس أغارتيو كايو دفريو كونه رتانو مندي دونا ما سدامي جدي جاتيو يعني تكيرو سدام أمي أغاشها سيساو بدي يلو باسيساو مايم أليلا سيساو تاجي يلو باسيساو إتات أنا دواري تشيرا سيساو إتاون شارن تايت كيش ديو كونه رامندي سواقا درامي غوبات درامي باتني واغاسيتي باتا كيشيو كوبارا إلينينا حوال مغانو كوبارا إليشينا بالون كنا غير لا نمو امرات باتيمو سدامو داغا بالا سدامو فلهانو غوبانوتي ميته كون تنهجانو فرانته تنغو بابايوتي كون بارا لاتي حالچتا لا اوكغاتيوري بالاو كوني بار ياو سدامو شارو ميتو غافا جوا غافا غانتيو يانا كيتو دافو دغته باراتي نكرا لوغيشا كونيراني البليته giddonke ramanna mimitonke giddonke sekine kanentinni fanfana maricho ninke le dara hakiricho anwanke le do machishanera ngommo kiricho kioricho fanfana ma bebehama mittimate mittu diri giddo dagiyote sharoten mittu diri gumat koni mittu diri gumi mara dayeni kiro mitte urno mudafta mittu afoco no mudafta tamittu afoco no mo kiro antete Ethiopia giddo su'minke kawino sa gottino taggete su'mate ikineemona ani sidamu dagara mittimase agadhitaw gede mittimasi diigahu diina mittima abadan dinu morokai mittu diri giddo kageeshi guma abino mori antete haranchu anna giddo botimate no tainse fulle mutatino konnira haro science te egenno afidhio wedelli batteho gari annuwate faale adhite niro ejjetote su'minni annuwanke faaleeti teka entini hatte faale niro hatti ka aw gomero ege daga yanate kiro mundi tariata la ke fituna kunu gumidi dan mittu diri giddo kunu gumidi danahu daga ejjetto masagano fulahano gobbano giddo no tino mittu afoco no modafot kuni danona ani kori bala ho dafuri ne betelay sidamu haro ilama ejjetto itemon so'mite ka entini ka baateo wagini dayno gumatete ademo hawalla geditini amura batemo antete sidamaho agirru yanati albankenni walappo lodu hati dinayo walappo lodu anate walappote mitodri mafullomo kuni walappo bitanke duhano jawa gesha omonke qotenke ke jawachin shaka nentini duqqine ka nentini fulasi saatati no ena giddonke ramanni tateo mitmitre majishitino man mitre yadote gederi kinemo nin qaqulu ko elami wala afi ogri togoreti majishiner togo sidam datto sidamatto akyo ketalele shahu isi giddo sinoha asi bude ke wala bude afrika wala manno afrika bala hanqa faada gatina tenera ani konne bala hagiru balunko ninka giddo raman ninke balu ninke mannati hawalla gedunu yebo loga galatte barri ane umirano tapo musdamu dagarano batteo barrati konne barra afadanda ani loge shati hagidomo sidamu daga site bena sajjo ale kyo dirgiddo umose gashate konni garini qoqqo ekete ka ente flati sharanta sayo lo waga batati kabra elitiho teo kanni barun kun wonko aleni magano fajjo garini konni gari ayrinyunni mitio qoqqo kadandito yaate konni barri jamare sidamu qoqqo mootimma angara qoqqo mootimma ikkyo yaate kuni logesha hagirsiisa hoyaate sidamu daga konne sharantu yanara battio wagi la'ne akkiro lo wagati dijajju waga calla dikkyo lubbote wagi konne kerenanni mannu psychologically giddosi mittimasi kalaqe harate kalaqantanna sharrama dayno gari
xagge kawayaate tinisharro waaga baante kadhentini konni barra ilina keekkirono techo ilino deerini di sidaamu dagara calla dikkiyo woditi dagoom daga baalantere Itophiyawu dagarano sharrame kadhentini wolapha dandinayta xawiseyo dandinay sa'u gashotubba ay garino keekkiro sidaamu daga sharrosenna wolaphate assitanni sharranta keeshshota barra qolati dandito addi addi gannoe orobbulli gannoe goowa gorrinoe konne baala assinannaati techo barraati dangeelinoomhu kuni dayno huno daganke uurrisukkinni mittimmasi agarte ka'entini sharrante abbito daafraati kawiichin may roscho adneemmoto qoqqoo ikkinoom umi gafi sharronnihu kowiicho uurriyo yaate qoqqoo ikkinoom ikkolana qoqqoo ikkineemmohu qoqqoo ikkine kadhenti sidaamu daga qoqqoo ikkiteyo yinoe daafra calla dikkiyo qoqqoo ikkitu gedensaanni sidaamu daga latishshunni danchu gashshootinni albissaa gedenna soorrantiyo daga kalaqate transformde ikkiteyo daga kalaqate sharro agadhitaanke yaate tenne sharro xaano qoqqoo ikkatenni kageeshshi geya waaga baanta daangummontenni gede konne gattiyo gafano qeelleteni fulleemmo gede mittimanke kaajjishira hasiissawo yitaati sokka heedhaa'e wole widoonni techo kowiicho hasaambi woteno addi addi daga giddonsa huluulo kaassannoti sidaamu qoqqoo ikkiyoona konni gedensaanni me kalaqamanke yitaati yaaddo kalaqantawo tini yaaddo sidaamu daga amanyoote afiyooki daafiralla ikkinina konni albaanno sidaamu daga ayile mittee heedhaa daggeyo kuni gashshootino kuni qoqqowi kalaqame ikkino albaannino baalante daga ledo mittimma kalaqqe baalante daga hanqaffi keeshshitiyo dagaati xaano ikkeekiro qoqqoo ikkinoommohuno ninke uminke calla ikkinkenni giddonke heedha baalante daga hanqanfe kadhentina albira lophinammora ikkeyo daafira daganke amanyootunninna roorenkanni giddonke heeraamanni hagiidhenna loosire ka'entinni ninke daga ledo kalaqantawo injonna jiro mittee beekkitawo daga kalaqantawo gede baalunku mitteenni loosa hasiissawo yitaati sokka heedhaa'e sharro digoofyonke sharronke qaxxalleemmo konne baalaasineemmo mittimmaanke kalanqumuroti giddonke kalaqamaarichi ruukkimma addi additi lophote guficho ikkitawo akati sharrotenni qeela dandineemmo taati nooe sidaamu daga hawalli hagiidhitto sharrokki gumalaalteenna seeda yannanni baatotto waagi techo konni gari ayirrinyun higge mengiste gobbankera loosa danditannota sharrotenni xawisse konnira iillakkira hawalli hagiidhootto maganu lowo galati illusi taat sokka heedhaa'e galate ዛሬ ለሲዳማ ህዝብና ለመላው ሀገራችን ህዝቦች ልዩና ታሪካዊ ቀን ነው። በተለይ እንደ ሲዳማ ህዝብ ደግሞ ለዘመናት ትግል ሲያደርግበት የቆየው ልጆቹን የገበረበት የተሰደደበት የታሰረበት አይምሮም ጭምር ነፃነቱን ተከልክሎ መጠየቅ ማሰብ እንዳይችል የተደረገበት ጥያቄ ዛሬ በዛሬው ዕለት በዚህ በደማቅ ሁኔታ የደቡብ ክልል ብሔር ብሔረሰቦች ባሉበት በተቀመጡበት ስልጣን ርክክብ በማድረጉ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። ይሄ ህዝባችንንም በከፍታ ውስጥ በተለይ በሀገር ደረጃ ባለው ፌደራል ስርዓት ውስጥ ልዩ ትርጉም የሚሰጠው የሲዳማ ህዝብም ምን ያክል ሰላም ወዳድ ምን ያክል ለመብቱ ታጋይ መብቱንም ሲታገል ደግሞ በሰላማዊ መንገድና እንደዚህ አይነት ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ ጠይቆ መብቱን የሚያስከብር ህዝብ መሆኑን ያረጋገጠበት ስለሆነ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል ማለት ነው። ዛሬ ምናልባት ከከተማችን ነዋሪዎች እንዲሁም ከሲዳማ ህዝብ በቀጣይነት ምን ይጠበቃል? አሁን አዲሱ የሲዳማ ህዝብ ተፈጥሯል። አንድነትን አጠናክሮ ከመሄድ አካባቢ ሊሆን ይችላል። እንደው ምን ይጠበቃል? ባጭሩ ምን ይጠበቃል? እንግዲህ ይሄ ሂደት ያው ረጅም ዘመናትን የፈጀ ነው። ሲዳማ ራሱን ለማስተዳደር ጥያቄ ሲያቀርብ በውስጡ ካሉ ብሔር ብሔረሰቦች ጋር አንድ ላይ ሆኖ ጥያቄውን ሲያቀርብ የነበረው ባለፉት 2 ዓመታትን በነበሩ ጥያቄዎች የሲዳማ ህዝብ ከሌሎች ወንድም ህዝቦቹ ጋር በመሆን መንግስታትን ነው ሲጠይቅ የነበረው። በተለይ ባለፉት 2 ዓመታት የገዢ የነበረውን ፓርቲ ጥያቄ ሲያቀርብ ቆይቷል። በዚህ ሂደት ይሄ ጥያቄ መልስ በማግኘቱ ህዝቡ ይሄን ጥያቄ የጠየቀበት ዋናው ዓላማ ሁላችንም እንደምናውቀው ለማደግ ነው፣ ዲሞክራሲን ለማረጋገጥ ነው፣ ራስን በራስ ለማስተዳደርና በቀጣይ በሀገር ድርሻ ውስጥ የራሱን አስተዋጽኦ ለማበርከት ነው። ስለሆነም በውስጡ ካሉ ብሔር ብሔረሰቦች ጋር ቀጣዩ ጊዜ በልማትም ይሁን በመልካም አስተዳደርም ይሁን አብሮ በመኖርም ይሁን
ከመቼውም ጊዜ በላይ ተሳስሮና ተከባብሮ የሚኖርበት ሁኔታ ነው የሚፈጠረው። እስካሁን ያጣናቸውን ልማቶች ለማምጣት በሚደረገው ሂደት አሳታፊ በሆነ መንገድ ልማትን የምናረጋግጥበት ሁኔታ ነው የሚፈጠረውና በሐዋሳ ከተማም ይሁን በሌሎች ወረዳ ከተሞች ውስጥ የሚገኙ ሁሉም የኢትዮጵያ ሕዝቦች ይሄ ድል የሁላችንም ድል ነው። ይሄ ውጤት የሁላችንም ውጤት ነው። ስለዚህ ቀጣዩ ጊዜያችን ብሩህ እና የምናድግበት መሆኑን ተገንዝባችሁ ከሲዳማ ሕዝብ ጋር በጋራ በመሆን ቀጣዩን የሲዳማ ክልል በመገንባት የቀጣዩን ሲዳማ ክልል ከሌሎች 9 ክልሎች ጋር ተወዳዳሪና የተሻለ ክልል እንዲሆን በማድረግ ሂደት ውስጥ የበኩላችሁ ሚና እንደምትወጡ እምነቴ ነው። በዚህም አጋጣሚ ጥሬን አቀርባለሁ። የሲዳማ ሕዝብ በተለይ ደግሞ ይሄን ትግል በዋናነት ሲመሩ የነበሩ ወጣቶች ይሄንን ድል በማግኘታችን እናንተም በከፈላችሁት መስዋዕትነት ይሄ ድል በመምጣቱ እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ወዳለሁ። ከህፃን እስከ አዋቂ በዚህ ትግል ውስጥ ተሳትፎ ነበረው፣ በአመራሩ ተሳትፎ ነበረው፣ ምሁሩ ተሳትፎ ነበረው፣ በውጭ ሀገር ያሉ ዲያስፖራዎችም ጭምር በዚህ ሂደት ውስጥ ተሳትፎ ነበራችሁ። ሁላችሁንም ይሄ ድል እንዲመጣ ላደረጋችሁት ጥረትና ስኬት ላመሰግን እወዳለሁ። እንግዲህ ይሄ ስኬት የመጨረሻው ክልል የመደራጀት መብት የማግኘታችን ስኬት እንጂ ህዝባችን የሚመኘውን ልማትና ዲሞክራሲን ለማረጋገጥ የመጨረሻው አይደለም። ስለዚህ ቀጣይ ጊዜ የሚሆነው በአዲሱ ክልል ውስጥ ዲሞክራሲን የምናረጋግጥበት በተለይ ትግል ያደረግነው ያለፉት ስርዓታት የፈጠሩብን ጫናን ያሳጡንን ዲሞክራሲ ለማምጣት ነው የታገልነው። በሲዳማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ውስጥ ከዚህ በኋላ በሚኖረው ሂደት ዲሞክራሲ የሚሰፍንበት፣ ነጻ ሀሳቦች የሚንሸራሸሩበት፣ እርስ በርስ ደግሞ በመነጋገርና በመግባባት ቀጣዩን ሂደት ሰላማዊ የምናደርግበት ኃላፊነት የተሞላበት ሂደት ከዚህ በኋላ ይጠብቀናል። ምሁራኖች የሚሳተፉበት በተገቢው መከባበርና መደማመጥ የሚኖርበት ሁኔታ መፈጠር አለበት። ባለፉት ጊዜያት የተፈጠሩ አንዳንድ በትግሉ ሂደት የነበሩ ጉዳዮች እንኳን ቢኖሩ አሁን የመጨረሻ እልባት ያገኙበት ስለሆነ በአዲስ ተስፋና በአዲስ ራዕይ ነው ከዛሬ ጀምሮ እንደ ሲዳማ የምንንቀሳቀሰው። ስለዚህ ያሉን ሚዲያዎች ያሉን ሶሻል ሚዲያዎች በሙሉ ሲዳማን የሚገነባ ሲዳማን የሚያሳድግ አንድነታችንን የሚያጠናክር ሚና ያላቸው እንዲሆኑ ሁሉም ሊሰራ ይገባል። ወጣቱ ደግሞ በዚህ ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ ስላለው ይሄንን Umiyoonni tachoo barra ilishoon keewra maganoo looloo galati illu si amura bateemo tini di mannu walqaatina maganoo walqanniiti sidaamu tachoo barra daate oomun konfumonte gede loo waagaati baatiyo lubbote waaga baatiyo jajju waaga baatiyo sini libboonu waaga baatiyo batinyire kiirre kula dandine waanna kaydi harinshotena guma waxala'ne gumu kunni albaanni sidaamu dagara eellitu tate harinshorene kanni kafallo waaga baalankanni habisiisaa hoyite adheemo hagiirru ansaare koye daafo gille'ya gedeno sidaami ilama gedeno macciishshamaa erittecho barri haaroo ilamoo barri gede asse tewo barri gede hagiidhe degenno malaale coyne kakiro yaa dandeemmona lowontaati tashshiinoehu hagiidhinoommo yineemmo woyite sidaamu qoqqowo ikkitantanamate mayra sharramme yaannota giddo qolle ka'nenti laasiissaawti giddo qolle laasiissaw giddo qolle la'neemmo woyite sidaamu miinju bowiraraati sidaamu politiku bowiraraati sidaamu dagoomittete gashshootu bowiraraati xa'mira sharramay keeshsheona anteyo yanna ninke sidaamaho heedhaanke assignment woy sokko lowota agartaankeeti deemmo tennera xaa gobbaa qole xiiwannonkeha xiimbe ka'neentinni higgaawe ikkiteyo dogoni sharrame ho'linoommo giddore ka'neentinni xala hasiissaawati giddore gala'neemmo woyite qaxxalteota sidaamu giddoodii mitiimma tirate alama hasiissawo malama hasiissawo injo lowoti noonke miinju injo noonke alaale coy'ne akkiro dagankeeti buduuti injo noonke gobbanke maganu kalaqi gobbanke sidaamu umisinni lowontanni kaayaataamo yine adha dandiinana kuri'uu giddo ngela'ne ka'neentinni lossiranna xa sidaama di gobbate deeri calahi kalqete deerini gotti asse kaenti leelisha ninkera assignment keetete adheemona tennera fullahaano deerra sidaamu qansichi gobbate gobbaano no gobbate giddoono huno loosire galino no dadda'le galino baalunku qeechasi fullumma keekiro ani sidaama halchosi manta guutinseemmo gede maganu xa kwaase xaphi asse angankeraate unoona tennera wo'munku jawaanteemmo mittimmanke kaajishi'noeemmo tenne tewo barra dangamo geeshsha wona galatummonte gede umura magano ayriñe
kaaliteewwan kibbisano galatamu rabbateem. Umihunni gobbate ጠቅላይ ሚኒስትርchi ayiradu Dr. Abiy Ahmedihu soorrote mare no ikkasinni lowo kaa'loti lowo irkooti asseyonkehu isino isile dinoorano lowo ayirrinyunoe anteteeno tenne hajora uurrinshankeno uurrinsha masaggawo mangiseno deerra nooti lowo kaa'loti assiteho yite adheemmo tenne rensarano galatunoe xaphi asseemoote sidaami dagara techoo barru ane gidhummonte gede wo'munku noowa kaeentinni hagiidhaho ikkasinni tenne hajora lubbonsa kaffaltiyore sidaamu ilamara sidaamu qansootira lowo ayirrinyunoe sidaama wo'munku hawalle hagiidhinummo hawalle magano agarsiisinke aanteyo yanna keeruyita keeraatuta salaameeta galteyo halchonke wo'manti jeefata ikkitonkeemo lowo galaxxeemo.